Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi-ke uyibeke sethubeni lokuthi-ke ubone wonke-ke amavidiyo-ke esiwafaka kuleli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi-ke lawo mavidiyo angaza njengamanje ngakucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba-ke leselona-ke laphana ngilethe-ke udaba-ke olushaqisayo ngendlela-ke esimanga-ke olunyantisa-ke igazi-ke laphana-ke zithi-ke ezingenayo-ke lana-ke ingane yomfana ebekubikwe ukuthi ilahlekile itholakale isibulewe yaphonswa emfuleni. U-Amamkele Lishushu obesenonyaka owodwa ezelwe obekubikwe ukuthi ulahlekile Monday utholakale ebulewe. Le ngane yalahleka isele nogogo wayo ekhaya. Wayigcina idlala ngaphandle ugogo wayo wangabe esayibona. Kwabikelwa amaphoyisa yacingwa yangatholakala. Iqeda kutholakala manje isibulewe isidumbu sayo saphonswa emfuleni endaweni yaseNgqeleni ezinduneni. Akukaveli-ke ukuthi-ke ibulawe ngubani-ke lo muntu-ke obeyibulala-ke ubehloseni ngempela-ke bekuyini-ke inhloso yakhe ukuthi sengaze kabulale ingane nje encane kanje esanonyaka owodwa nje izaliwe ukuthi-ke ibimoneni-ke le ngane-ke akukacaci-ke kodwa-ke amaphoyisa-ke asaphenya-ke laphana-ke. Mina-ke nje ngicela laphana ukuthi ngene ema-comment section ngifushe uvo lwakho-ke laphana-ke bese wenze kulungile-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi qhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke eshisa phezulu ngiyifaka-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke.